Donsuri constituency ke parlopon thong timunga rong amikar Khoya Engleng ahem parpai ni phai krener ke baning ve kopi koson penlone hemi chopi datsi pangjer pithang kanghu ke ahin do bonta mi ke choke ahin avepu asalam thieson si Khoya Engleng ahem stami ke damtang parpai ni phai krener ke baning ve hemi chopi datsi kinang sot ahormu an mi chu pilap no lason si phirangge tumpen kahumri dam si klar dakalam the arjudam lo Phirangke tum karju ponahut kisung ki phode rahim tun atum pen ki than pona tengke bangso him tun along kachubuchi lake apu la pena supi tum bang hini si dolo bonta pai pai ni phai cleaner ke baning ve bangke karena ve det pura ki phang okajoni asupi bang ajir pi hem si ajo bang sangdam koksi asupi ki duar rumanat maduta ajo por ki langdam bang ka ve derajok kupi koson penone hemalu mi chupi derlo Hemalu along mi ke cho por hood school ki dun peri lapen kaching thang peri lapen hemalong documents ki do an school I card an stame mi chopi lapusi kisung ki pho hem to na tum pen pachini pon lasikai ke rat kisung along karjap thi babang phu karbing long thomas council cm dr kiliram rong hang lapen an parta donsuri msc tilutuma hasnu alang tum prabjin pen nangra vek thapusi chuningri pedopon Athi non Khoya Engleng supi school ki duna phan anta akisung thetan lo athi school uniform I card kitab do an setabe mi ke cholong injir dun thanglo nasi ningke me pen sorang do rar tum an setame niravek thapusi chuningri pedopon ta adelo anu ta adelo tamak ta lo bek ta adelo tu lab na main kan manila si kithe di namhan la na kerap tham chuningri phan kithe din tuhan Cerah lah, orang ni. Tapi ni tak hem tu terma, garan hata hem umai ni beg na hem. Besar nong sido kuno. Besar hem sido kuno. Anak si mejan, ama pidawa dah bang lo, sekolah tu lo, ma hemar lo sido lo. Ke hemanta mi chola, ke cecek lo le jata, dokumen saya tak chola lo, beri hata chola lo. School uniform ada chola lo na, jingtang lo ka beri an chola ke. Asi, take jingtahan anta chuni lo na rapta. News report Carbing Long Life